Ising ichaw hanjan nang kiba amadi tongan ba mafam singda lanjenarakuna lairiba miyam singda mateng Pangna ba bank na achauba thodang lobiyu haina Manipur ki Chief Minister Nongthombam Biren Singh na appeal tawkhre. Myanmar dagi kukila lauba chamapan rom changlakre haiba wafam da mipainingai leite haina Security Advisor Kuldeep Singh amadi Director General of Police Rajiv Singh na khangalakli. Amasung security force na ching amadi tampaki chingnaningai oiba mafam singda thihumbagi thabak chathabada tongan ba district singdagi khulai kaya recover tawba ngamkhre. Kurumjari ISCOM News miyang tabiriba khwai panamak poi pinki okramna taramna okchari pungjasi fawbagi maruiba paw sing pizari. Handak Manipur ki tampaki mafam singda ising ichaw hanjin nangkiba loinana tongan ba mafam singda lanjena raktuna maru oina mayang Imphal Assembly Constituency amadi Moirang Assembly Constituency da lairiba miyam singda mateng pangbada bank na achauba thodang lobiyu haina Manipur ki Chief Minister Nongthombam Biren Singh na appeal tawkhre. Wafam asingasi Manipur State Cooperative Bank Limited ki mayang Imphal branch amadi Moirang branch ani nauna Chief Minister N Biren Singh na virtual conferencing ki khuthangda Chief Minister ki Secretariat ki hangtokhi MSCB ki bank branch ani haibadi Moirang amadi mayang Imphal ki branch sing asi hangkhiba aduda mafam aduda Assembly Constituency adugi MLA sing na sarukyakhi. Chief Minister ki Secretariat ta pangthokiba tharom aduda Manipur ki Chief Secretary Dr. Vinit Joshi atai atopa MSCB ki official yauna sarukyakhiba tharom aduda Chief Minister N Biren Singh na haikibada mayang Imphal Assembly Constituency asi handak Ising ichaw kayarak nangkraba mafam oiki mafam aduda naga ki farm tawduna hingzaba miyoi kaya ama kokta khut hapnari masigi mathakta Moirang Assembly Constituency dasu phibam asimak mayoknari hairiba Assembly Constituency ani asida handaki Kanglup anigi marakta tholakhiba umkhatnarakpadagi lanjena duna relief camp singda miyoi kaya ama lairi hairiba miyoi sing asigi khallaga Manipur State Cooperative Bank MSCB na miyam gi mateng pangbada kharaga hena mityeng changbiyu haiki thoram adugi khudong chaba lauraduna Chief Minister na MSCB gi mamangda Lengak asida mateng pangduna lakhiba maru oina miyam gi numit Hills Leader Day na chingba thoram singda saruk yaba lakhiba miyoi kaya gi awat apa kaya Mengkhat pibagi damak thagat pa phongdoki masiga loinana cooperative bank asina haukiba chahi manga asida self help group lising amaga supna Marfutara mangada lupa koti tara-teret romgi senfam sing thadokhi masiga loinana lengak asigi makhada paikhat kiba startup scheme singda lupa crore tara manga rom hena senthang pikhibagi dabang MSCB bu tawbimal khangba utkhi se hujimakta da yam manam matam sarena lowi sigi bank branch ani Moirang ga keno ga dang manam di Moirang si da displaced person relief camp da mi yam lay aduga loinana koi gi handak mayang Imphal gi area sida thokiba flood ani hum sina ngami mayam ama sathina sohol labale sugum jing si ngasi bank hangbiri ba Manipur State Cooperative Bank ki official sina priority pibi raga noi gi loan nga kya mangre adu itari loan si arrival loan sini se si khar lo tam singkalo adraga Moirang da leiriba koi gi Moirang Bishnupur area da leiriba relief camp da leiriba singsigi banki kangbu singna moi manak to da kem gum to biraga hangbiraga kari wali noi angang sing lai tambagi problem leibra adagi noi imung sing kana hingnana bagi dukan gumba tawba any small investment to boya ba mateng pang boya badu pangani habi thajaba phongdok chari akhoi gi anu ba sarkar si laaga 2017 dagi laakanda paikhalakhiba various scheme go to hills ki scheme the mission da aduga go to village ki da khungang da mafam du thengnaba mafam mi singya wana tarba mayam du gi moigi pamjaba moigi financial assistance pina matam da bank ki loan ama tanaba da sathina wana mission project na thengnaba wa bisingdu kokhan bada yam sauna mateng pangba
saruk yaba bank amani haibasimadai appreciate tawningi. चलिबे थासे की तांकुंदा म्यांमार दे की निंगथीना ट्रेन तौरबा कुकीलाल होबा चमापन रोम चंगलखरे हाइबा वाफम दा तोंगान तोंगान बफुत की मिपाई बम तोंगनरिखिबा वाफम अदु मिपाई निंगाई लेते हाइना सिक्योरिटी एडवाइजर कुलदीप सिंह अमदी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजीव सिंह ना खुजेक पीदुना थादोरकपा चिरोल अमना खंगलगली हिरमसी की मतंग दा तोंगान तोंगान बा क्वार्टर सिंह दे की पाउ लौबदा हौजी फाउब की ओइना कुकीलाल होबा चंगलक की खुतम चांगदम फंगद्री अदुबो मियाम की ngaksel की दमक सिक्योरिटी फोर्स सिंह डिप्लॉय तौदुना थमली हाइरी लमदम असदा लेरिबा फुरुप खुदिंगमकना मिपाइनिंगाई ओइदे अमदी तोगनादा थाजबिदनबा चिरोल असिना मखाताना फोंदोरकली सिक्योरिटी फोर्स ना चिंग अमदी तंपाकी चिंगनिंगाई ओइबा मफम सिंगदा थीबो हुंबगी थबक चथबदा थौबाल डिस्ट्रिक्ट की टेक्चम मनिंग चिंगदगी खुलाई कया रिकवर तौबंगमख्रे रिकवर तौबंगमख्रबा खुलाई सिंग अदुदी अहांगबा मैगजीन का लोइनना 7.62 mm SLR अमा SMG कार्बाइन अनि 0.32 पिस्टल अमा 9 mm पिस्टल अमा 51 mm पैराबॉम अनि HE 36 हैंड ग्रेनेड मरी ट्यूब लॉन्चिंग अनि इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर अनि ग्राम चामग कुनग मंगारोम लुम्बा स्टारडाइन मरफुतरा एक्सप्लोसिव मंगा कापयारिबा नौमई मरु तरानिथोई स्टन ग्रेनेड अमा स्टिंगर ग्रेनेड अमा 38 mm rubber bullet ani tear smoke cell ahum dummy cell ama stun cell ama tear smoke cell soft nose ani tear smoke cell LR ama amadi baufeng amani nakalamarom da churchanpur district ki nalon de ki army BSF amadi manipur police na recover taukraba khulai sing adudi large heavy caliber country made mortar pompi ani amadi number 80 grenade anini हैरांगोई थोंग ओइनाम लैरक्ता लैबा लाइश्रम ओंगबी थंबान ngौगी लेबाकना साबा मथक मखा ओइबा युम ngasi ayuk pung 8 rom taba dwaida maina chakre miyoi mapan lom leiba yum asigi mathak thangba saruk maina tumna chakhibani mai adu electric short circuit tagi chaklakpa oigani haina thajanari adubu fire brigade na matam chana laktuna makhatana mai chakadabadagi kanba ngamkhi असम राइफल समदि चम्फाई एक्साइज एंड नार्कोटिक्स ना मिजोराम की चम्फाई डिस्ट्रिक्ट की क्वामरु अमदि मालेम की कैथल दा लुपा लाख होमफुनिथोय के लिसिंग होमफुरोम की ओइगदबा हीरोइन पाउडर फागत पंगमख्रे चेनबा मियोय अनि फारे हौखिबा सेप्टेम्बर की तांकुन ग मरी दा अककनबा पाउ अमा फंगबदगी असम राइफल्स अमदि चम्फाई एक्साइज एंड नार्कोटिक्स की अपुनबा खोंगबु अमना थीबु हुंबगी थबक चथबदा लिसिंग मरी ग चनीरोम लुमगदबा अमदि हीरोइन नंबर 4 मूलन विलेज अमदि जोते विलेज तगी फागत कप्पा ngमखी पोलम सिंह असिपु पूरगा लागबा आसाम मचा अनि फागत पगा लोइनेना हारिबा पोलम सिंह अदु चम्फाई एक्साइज एंड नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट दा मखा ताबा एक्शन लखनबगी दमकता खुसिनख्रे हारि ngमखै संबल खाबदा इंडिया की ngमखै मीटर चामगा यांखै रोम हुनतोकलमगदौरी इंडिया अमदी म्यांमार ngमखै परिंगी किलोमीटर लिसिंग अमगा चट्रुक निफु हुमदोय असि फिजिकल स्मार्ट फेंसिंग खाबगी थबक अथुबदा हौरगनी ngमखै संबल खाबदा इंडिया की ngमखै गी सरुक मीटर चामगा यांखै रोम हुनतोकलमगदौरी मसिकी सुमथकता बॉर्डर आउटपोस्ट सिंग सेमगतनबा थबक लखतख्रे बॉर्डर आउटपोस्ट लिंगबगी वाखलोन असि मपुंग ओइना BSF ना इंडो पाकिस्तान बॉर्डर अमदी इंडो बांग्लादेश बोर्डा पाइखटपा हौरमखिबनी मसिना ngमखै ngak senbagi thabak tawriba personnel sing pak चाउरबा ngमखै की सरुक अदुदा मित्येंग थंबा ngambagi खुदोंग चाबा पीरी पाउके लिखुन अमगी मतुंग इना असम राइफल्स की मकोक थोंगबा ऑफिसर अमना ngमखै परिंग असिदा खुंगंग पुन्ना चटेट को हमफुनी थोय लै अयाम्बना मखोय सिंग असि ngमखै दगी मीटर चामगा यांखै की मनुंगदा लैबनी ngमखै संबल खाबा मतमदा खुंगंग सिंग अदु संबल अमदी बॉर्डर पिलर की मनुंगदा लैखरगनी मरम असिना खुंजा सिंग चथोक चसिन तौबदा खुदोंग चाननबा थौरांग पाइखतगनी मफम सिंग असिदा पुंग कुनमरी चुपना CCTV कैमरा अमदी डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर सिंग सिजिनदुना खुंजा सिंगना पोत पुथोक पुसिन तौबदा थिंगनबा थबक लौखतकनी हाइरी संबल खाबगी थबक सिंग असि लोइख्रबदी असम राइफल्स की मथौ ताबा थबक सिंगसु पाइखलकपा यारगनी हाइरी जननेता इरावत मेमोरियल ट्रस्ट जिमेट की परिंग नाइना
Chai khudingi chatharakpa thauram parengi manung channa hantak chai asigisu ngasi September ki tang kun ga tarukta lamyanba jananeta hizam irabot ki lekhidabagi humudra humdoi shuba thauram pangthokre ngasi ayuk pung nipan taba matamda babupara ki iravat complex ta GMED ki lifetime president Dr. Chandam Kamal Singh na Lusingduna lamyanba jananeta hizam irabot ki mafamda lei shukatuna thauram haudoki ngasi ki chamna pangthokiba thauram atuda ziribam ki leiriba civil society organization sing social worker sing community sing gi luchingba singna saruk yaduna pangthoki thauram atuda saruk yakiba jananeta irabat memorial trust GMED celebration committee ki convener M Romeo singna phongdokibada lamyanba jananeta hizam irabat ki thauram pangthokliba si mahakna manipur miyam gi damakta achumba damakta kathok lamba amadi masagi oijaba kaya thadokuna miyam gi damakta honakiba kaya adubu ikai khumnabu utpa amadi mahakna chatlamba liklam adubu chattuna aikhoi punna ining tamna hingba punsi mahing ama ohenabagi apambani haina phongdokhi ngasi swasti sebagi saruk ama oina mega event numit September gi tang kun ga taruk asida Ziribam railway station amadi Kalinagar ta leiba Kalimai mandir da Ziri college NSS unit Ziribam gi satra satri singh amadi NSS unit ki volunteer singaloina na Ziri college ki oja singh yauna amot akai sing tokpagi thorama mapang thokre Ziribam railway station sit sengba loiraba matungda Ziribam gi Kalinagar ta leiba Kalimai mandir asidasu satra Sing asina amot akai sengtoki ngasigi thoram asida amot akai chaurakna kg chamri rom collect tauki hairiba amot akai sing asi mafam chana langthokre hairiba thoram asi Ziribam college ki principal RK Sanajaubi amadi NSS unit Ziri college ki program officer Okram Radheshyam Singh loinena college asigi oza Somendro Singh ki makhada Pangthokibani haine NSS unit Jiri college ki program officer Okram Radheshyam na phongdokhi Swasthi Seva 2024 gi Sarugomoina ngasi mega event numit September ki tang kutro sida Ziribam railway station Ziribam da leiba mafam sida Ziri college gi NSS unit ki satra satri sing Ziri college gi volunteer sing amadi Ziri college gi oja sing na amurakai sengtokpa amadi amurakai collection tawbagi program pangtholi loina na sahariba railway station asi sengmul matungda Ziribam gi Kalinagar da leiba Kalimai madi su satra satri sing na sengba lagi ngasi sengtokpa sida amurakai sarakna kilo chamri mu collection tawi loina na hariba amur pasing ase khoina mafam chana nangthokre hariba program asi Ziri college gi principal RK Sanajaubi Devi amadi college asigi NSS unit ki program Dr. Okram Radheshyam Singh loina na college sigi oja Somendro gi lising makhada pangthokhiban All Manipur United Clubs Organization amuko gi mityang makhada Imphal East District United Club Organization na ingkum jali singani ga supna kun ga mari gi September gi tang kun ga mangada Khurai Ningthobung Laikai da leiba event do ibudho Puribi Puraba Community Hall da Pangthokiba State Level Open Patriotic Song Competition 2024 gi for Lauthokre State Level Open Patriotic Song Competition asigi first prize da certificate kaloinena lupali sing tara manga second prize da lupali sing tara amadi third prize da lupali sing taret ni consolidation prize da na certificate kaloinena lupali sing ani ni aduga special award na certificate kaloinena lupali sing amani pricing asi competition asigi for Lauthokiba kaloinena makok mathang takraba singda khusinakhi Manipur da democracy ki wahanthok leitabaga chap manaraba rule of law leitrabanina India da ki tongana leizarage isagi iramdamdi isana ngakchagadabani central forces sing Manipur da gi halan khidabani khun ngakpa sing da gi khutlai fagat pa yaroi India lenga ki thausil yaningde Manipur gi apunba saktam kaiba yaroi haibana chingba kholaw kaya lauduna ngarang numidang chairel da mairagi khongchat chatkre Kakching district ki Sugnu assembly constituency gi manung chana leiba chairel gi laikai manga gi maira Paibi Singh punna saruk yaduna chatkhiba maira khongchat adu chairel khungang laikai dagi chairel lamlong fawba chatki maira khongchat adu da saruk yakhibi chairel apunba maira paibi gi secretary KS Balana phongtora khibada democracy gi wahanthok leitraba rule of law chatnadraba Manipur da tangdu leitana hingba ngamdrabanina India dagi tongana leizaragi haibagi pandamda maira khongchat asi chatpani hairaduna isagi iramdamdi isana ngakchanaba firep lawba matam yaure haina phongdokhi
मेघालय स्टेट की एयरपोर्ट शिलोंग एयरपोर्ट अमदी बालजेक एयरपोर्ट सानबगीदमक्ता लम पाक्थोक चाक्थोकपद स्टेट कैबिनेट ना अयाबा पीख्रे स्टेट गवर्नमेंट ना शिलोंग एयरपोर्ट पु चाक्थोकहनबदा नतना अचौबा एयरक्राफ्ट सिंग ताबा यानबगीदमक्ता डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन दगी मथौ ताबा हाइजफम थोकपा पुनमक हाइजनबसु वारेप लौख्रे कैबिनेट मिफम पांगथोकपा लोइरबा मतुंगदा चीफ मिनिस्टर कॉनराड के सांगमाना पाउमी सिंगदा कैबिनेट मिफम ना शिलोंग एयरपोर्ट कीदमक्ता लैंड एक्विजिशन की थबक हौननबा अयाबा पीख्रे हाइना फोंदोख्रे We are happy to inform that we have been able to come out with few options where in the existing airport itself we should be able to extend the runway, which would make it feasible for at least the Airbus A320 and the Boeing 737. 737 is that correct? Yes, sir. Boeing 737. Which is about 180, 170 seater aircrafts. In layman's term, basically the Indigo flights and the SpiceJet flights that we normally take. So this particular study and this particular master plan and this implementation should allow us to make the landing of these aircrafts feasible in the existing airport that we have. उत्तर प्रदेश की गुवाहाटी तमना संगोम पुदुना लाकपा टैंकर अमगा ट्रक अमगा थेंगाइनबदा टैंकर की ड्राइवर अदु पुंग अमा मखाइरोम टैंकर मनुंगदा पंदुना लेरुरे नेशनल हाईवे 27 दा थोकिबा थौदोक अदुकी अहोबा मखोल अदु अनकपदा लेबा मियामना तारकपदगी थोकलक्तुना टैंकर मनुंगदा पंदुना लेरिबा ड्राइवर अदु कन्नना होनखी थौदोक तोफमदा सरफन गुरु पुलिस लाक्तुना येंगसिनखिबगा लोइनना टैंकर मनुंगदा पल्लुबा ड्राइवर अदुबु एम्बुलेंस दा हॉस्पिटल दा पुननबा सिनखी एक्सीडेंट अदुदा चेनबा ट्रैक्टर अदुगी रजिस्ट्रेशन नंबर UP15CT1917 नि लोइसिलकपदा मरुइबा पाव अमुका थमजरी इसिंग इचाव हंजिन हंजिन नंखिबा अमदी तोंगान तोंगानबा मफमसिंगदा लांजेनरक्तुना लेरिबा मियामसिंगदा मतेंग पांगबदा बैंकना अचौबा थौदांग लौबियो हाइना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर नोंगथोंबम बिरेन सिंगना अपील तौख्रे म्यांमारदगी कुकी लालौबा चमापन रोम चंगलख्रे हाइबा वाफमदा मिपाइनिंगाई लेते हाइना सिक्योरिटी एडवाइजर कुलदीप सिंह अमदी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजीव सिंह ना खंगलकली अमसुंग सिक्योरिटी फोर्स ना चिंग अमदी तंपाकी चिंगननिंगाई ओइबा मफम सिंगदा थीबहुंबगी थबक चथबदा तोंगान तोंगानबा डिस्ट्रिक्ट सिंगदे खुलाई कया रिवर तौबंगमख्रे ISCOM संदोक्चब मणिपुरी पाव पुंजासी फावबगी ओनदी मतंग स्वाइस लोइसिनजरे मखातापा पाव सिंगिदमक ISCOM न्यूज़ पदुमक मिडियंग तातुना लेबियो।